सांग माने गुड मॉर्निंग समस्त को आज मु सका उठू के सारा कम कर सब वीडियो रेकर्ड कर गाधे आसली चलो ए कथा एथर मुझे भावुँ कि डेली माने आनी डेली ब्लॉग आनी मोर स्टार्ट नाला से मोर मन दुख थी मुझे स्टार्ट किणी कहूली कि दरकार पड़ानी मोर स्टार्ट थी खाली मोबाइल थी स्टार्ट से मुझे भर रखी मोर मन ना मुझे पूरा सब जाक मैंने काले भावी काले थी काले थी सब जगह जेहतु थी थी भाभी भाभी एवं मुझे सका उठू उठू मुझे भाविली मुझे जाऊँगी दीपटा चेक कर चेक कला अच्छी काढ़ी टे सका उठला मत तो भलसे आसुनी टे मुझे सब चलो कम सरला एबे रेडी रेडी हे आउ रोसे करला जो जरी से पड़े करे अच्छी बात जो ग्रीन कलर नहीं बड़ा चट्टा सेडा नहीं जा बड़ा चट्टा नहीं क्या ग्रीन कलर रे हां होला सेडा तो बढ़िया बा मैंने देखिला दे दे पड़े कासी ना ना एडा के काटिबा सेडा रे छाव के हां खाली कपड़ा जाको से कपड़ा दिला नबले नहीं सिले को मोबाइल टाइम नहीं कस्टमर काम ଅଛି बोले हां है कपड़ा दिला नबले से कपड़ा नियो आज सब जा पानी भी धोई देछि गुगुटे कोड़ा टिकड़ी जो काम ଅଛି सोरा थाओ कोड़ा देख लो सेठी हे जाइछि बेको जाको देखो तो सेडा सेडा नेला सेडा जो कारगर हे अछि से तोड़रोटा सेडा नो ना सब बढ़िया रे मापे ना हाथ देले चुट्टी खसुची समस्ते कहूच ना मु क्रीम पाउडर लगाऊँ बोली टिके रुह समस्ते कहूच मत क्रीम पाउडर लगाऊँ देख मुझे किसी भी लगे गाधे आसनी आसिक मुंड कुंडे टोका लगे देखिए बेटा था ना से सिले आने आगे काट दे जाता है देखिए पूरा भल अच्छे कपड़ा दे दे के रे जाओ मु जाऊ सीट मुख कर दे सीट मुख दे ता करे हां हो नाम दे दिया हेला एबे हेला
ଟିକେ ରହିଥା ମୁଁ ଚୁଟିଟା ଟିକେ ଆଗକୁ ପକାଇ ଦିଏ। ଦେଖିଲ ସରି ଦେଖ ମୋର ଫାଇନାଲ କାମ ସରିଲା। ବ୍ରେଡ୍ ପୁରା କ୍ରିମ୍ ପାଉଡର କେତେ ଲଗାଇଲି ଦେଖିଲି କିଛି ବି ନାହିଁ ହେଲା। ତ ନର୍ମାଲ ଏମିତିରେ ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମ ମିରରକୁ ଦେଖିବ ଚାଲ। এই ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ହେଲା, এই ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉଟାକି ମୋବାଇଲ ଲଗେଇବି ସେଇଟା ସେ ଭିତରେ ଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମତେ ଯୋଉ କହୁନା ଉକୁଣି ଉକୁଣି ମୋ ମନରେ ଉକୁଣି ନାହିଁ। ମତେ ଖାଲି କୁଣ୍ଡେଇ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଏମିତି କୁଣ୍ଡେଇ ଦିଏ। ବାକି ନର୍ମାଲ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଲାଗିଲା କ'ଣ ତା ଅର୍ଥ ନାହିଁ କି ଯେ ଉକୁଣି ଥିବ ମାନେ ହେଲା, ବୁଝିଲ ନା। ଚାଲ ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଲା? ଆଉ କେତେ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ରହିଲା, 13 ମିନିଟ୍। ସେତିକି ଭିତରେ ଆଉ ଯେତିକି ଅଛି କାମ ସାରିଦେବା। ସାରିଦେଲେ ମୋର ପୁଣି ଲାଇଭ୍ ଯିବାର ଅଛି। ଲାଇଭ୍ ଯାଇକି ଘଣ୍ଟାଟେ ବଜ ବଜ ହେବି। ସେତିକି ଭିତରେ ରୋଷେଇ ବି କରିଦେବି। ରୋଷେଇ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ହେବ ମୁଁ ପକେଇବି। ହେଲା ତ ପୁରା ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି କମେଣ୍ଟ କର। କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କର। ବାକି ତମେମାନେ ମୋତେ ଭଲ କୁହ କି ନ କୁହ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୁଁ ଭଲ କୁହେ, ବୁଝିଲ। ମୁଁ ଖାଲି ଲିପବାମ୍ ଲଗାଉଛି ଆଉ କିଛି ବି ଲଗାଉନି। ବାକି ରହିଲା ଏ ଯାକ ସବୁ ନେଇଯିବା। ଆଉ କାଲି ମୁଁ ମୋ ପାର୍ଲରଟାକୁ ପୁରା ସଫା କରିଦେଇଛି। ଏ ଯାକ ସବୁ ଯାକ ଧୂଳି ହେଇଥିଲା ମୋ କୁକୁର ଚୁଟି। ଆଉ ଦେଖ ମୁଁ ମୋର ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଏଇଟା ସରି ମୋ ମୋବାଇଲ ପଛପଟୁ କଭର ବି କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହଉ ଥାଉ, ହାତଟା ମୋର ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ସବୁ ହେଇଗଲାଣି। ନର୍ମାଲ ଖାଲି ଏମିତି ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ସେଟା କାଢ଼ିଦେଇଛି। ଦେଖାଯାଉଥିବ ମିରରରେ। ଏଇଟା ମୋର ଭଙ୍ଗା, ଏଇଟା ମୋର ଫୋନ୍, ଏଇଟା ମୋର ସରି ଏଇଟା ମୋର ହେଉଛି ଆଇଫୋନ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର OnePlus। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମୋ ମୋବାଇଲଟାକୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ବୋଲି ମୁଁ କିଣିକି ଆଣିଥିଲି ହେଲା। ମୋ ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ବୋଲି କିଣିକି ଆଣିଥିଲି। କିଛି ଦିନ ବନେଇଛି। ମୋ ମୋବାଇଲଟାକୁ ଖାଲି ଫଙ୍ଗାଡ଼ିଆର ଭାଙ୍ଗୁଛି ନା ନାହିଁ ବୋଲି 23,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ମୋବାଇଲଟା। ଆଣିଲି, ଆଣିକି ମାନେ ଏଇ ଘରେ ଗୋଟେ ଦିନ ବସିଥିଲି, ରାଗ କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା, ରାଗିକି ମୋବାଇଲ ପୁରା ଫଙ୍ଗାଡ଼ି କେତେଥର ଫଙ୍ଗାଡ଼ା କରି 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 ଲାଷ୍ଟକୁ ସିଏ ମୋବାଇଲରେ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଫାଟି ଯାଇଛି, ତୁମକୁ ଦେଖା ତ ଯାଉନଥିବ, ମୁଁ କେତେବେଳେ ଦେଖେଇବି। ମୋବାଇଲ ପଛପଟେ ଫାଟି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଭଲ ଆସୁଛି। ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ମୋର ଧୂଳି ପଶିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଉନି, ଚଳିବ ଆଉ ଯାହା ହେଲା କ'ଣ କରିବା। ହଉ ମୋର ଏଇଟା ଆଇଫୋନ୍ ହେଲା। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଇଏଟାରେ ମୋ ଭାଇନା ସହିତ କଥା ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇନା, କ'ଣ କରୁଛ? ଝାଡ଼ା ଯାଇଛ? ସରି 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 ମୁଁ ମଜାକ କରିଥିଲି। ମାନେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ମୋ ଭାଇନା ସହିତ ମଜାକ କରୁଛି। ମୁଁ କାହାକୁ କିଏ କହୁଥିବ କିଏ କାହା ସ୍ୱାମୀକି ଡରୁଛି, କିଏ କହୁଥିବ କ'ଣ, ମୁଁ ଡରୁନି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କମେଡ଼ି କରୁଛି ବେଶୀ। ହଉ ଛାଡ଼, ଏଇଟା ରଖିଲି ମୋର ଆଇଫୋନ୍। ଚାଲ ଏବେ ଏଥର କାମ କରିବ, କାମ ମାନେ ଅଧା କାମ ସରିଲା। ଆହୁରି ଯେଉଁ ଅଛି ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଶୁଖେଇବାକୁ ସେତିକି ପଛେ ଶୁଖେଇବି। ଫାଷ୍ଟ ଯାଇକି ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିଦିଏ ମୁଁ ହେଲା। ରୋଷେଇ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଯାହା କଥା। ଚାଲ ଆଉ ଗେଲ କାମ ତ ନାହିଁ। ମତେ ଗେଲା ଲାଗିଛି ତ। ଚାଲ ଆସ 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 ରୋଷେଇ କରିବା, ମାଉ ରାନ୍ଧିବା। ଏଇଟା ମୋର ବସିବାକୁ ଭାତ ଖାଉନୁ, କମ ପକେଇଛି ଯେ ଏଇଟା ମୋର ବସିବାକୁ ଖାଉଛୁ। ଏତେ ବଡ଼ ରୋଷେଇ କରିବି।
कम हम कि बड़ रसुण बसुँ बेसी स्मार्ट तो गैस के शीघ्र सर के हैरान हेबी देखे पानी टिके भरवा देखा जाऊँ मो गैस देखा जाऊँ टिके देखा हाँ ये देख ये देख लो ना था गैस टिके गिणी अच्छी से सब इग्नोर कर कहीं डेली गैस पोछा मो सहित मो सह संभव नुह माने मत संभव नुह मत गोटे विचार डेली कौन कम कर मनुष्य टे शांति बंचा जन्म नहीं कम कर मरब ना कौन हाँ कि ना हाँ छड़ा तेलटा पिठा सरीगला चलो हाँ मु कहूली कि चल मु फ्रिज पिठा काढ़ी खाइबी देख आमर केते कौन अच्छी काल तरकारी अच्छी भात अच्छी शाग अच्छी सब किसी अच्छी मुझे पिठा खाइबी ताल पिठा टिके अंट हो जाए चलिया किंतु ताल पिठा सीजन अनुसार मिलूँ ना टिके अधिक लोभ लगुच मत आंबली गला तथापि चलिया देख मो गुगु को गुगु देख ना ये शोच तुम भल पिला शुआ मुझे पापा खाइबी आउ माँ रोसे करी चल आ कौन कर पिठा रखिली बसबी है रखिली चलो टाइम तो हो गलानी भाई खाइबी रोषे करी तापर मु आ कि जदि थी मो सहित जहाँ भी हो देखे